Bungtam sagan. Ani bung ka Rahel Koloi tengka ang Gumuti Jun gan parang ke Kila Boromura. Ge omo bai wai bisi recap khna tini bai ta. Ini bayang ka 3 time. 3 time. 3 time ka sung audition ka kila aman pore sung oromia practice khai ka practice ni pore aman pore tabo. Tini ingkang ke recap video pai kya tabo result nasing thana na ke result nasing yamin thangsina. Result nasing thangnai. Soldier participate khamen bising 15 jana tini select khlainai tei bad baki ro karaisinai. Disqualifying khangke borok tei sujug man leyawle na. Ke tini ni bakha bum sik jara select na jada. Jotono rungo jotono jeng baksano happen tamar khaine happen jeng select ka to select na happen confident o khlai jeng sawo jechin sai to maya soba select no nge amani Ni bakha ing thatok da ma tong ningje mar sab hemanta family ang thatong ma tong ning resap pro kun jaga om jaga bulung kha jaga khorang kisi kha oro tal bal mililia ba hairok dang bul tong yang ka kisa o folk pur kisa tune high eng thangka high jimi kisa engai thangka ta kokai to thum pura thik no ke bai select ma da man thatok man thatok da ma tong nung do upular samna rong no bonu khana ge ninche lasar samna rong no bonu khana bakha ma hai bisik jara bid ro kai tong mai ni maun sungla ठीक है से इनके आर माइ को सिंग रसाब मनी खना लाई मनी ताव किसी सा हाई हेंदरी फुंग दमना बो गाना रसाब खन तिनी नीनी मोकल नी नाशिंगमा वो नुगोनी नी हम जंगमा अच्छा ओ गाना के फल खंगां के बमा ओके जादू ना जादू आगिने तोमोंगो आगिने चमोंगो के ओ तिरप्रा दल तिनी मजिति के थंग तिके थंग तिनी लास्ट इंटरव्यू रुफन मानो के तेव बुसखांगो कासा जंगना जातफन नङै मानो हाय दिबा जे कपाला सिमानि इनके नों हंगां के अर तामनि बागै फायमन ओ तिरप्रा दल जे जॉइन द फायमनि ओ उसको तिकासा रां 1 लाख माना बागै द फायमनि इनके निनि टैलेंट नाव फनंगन बागै आं बरसाबै नाय ना बाहेराव खन द फायमन तान बागै अर जॉइन द मानि आं कायसा ani wan sumung tongo ani je ang mok aso ani hobby ge ani mo sobu tong resab nani bagai ang no do ang ti ke wi thangnai ang scooty kaisa be phayo am hai bungya do man ka an talent ang phunugi manani bagai ang or phai के खाजन थागते बुकसं जों लास्ट अफ फुनंनाय तै बिसिया तै 17 जना तंगनि खनाव अब पाइमानि परे न रेजाल्ट लंसिनाय बरक साबलायमन परे रेजाल्ट लंखांकेन जों साबनि मकल मुक्त्रै साबो काबै थां बाक्सा त काबै थांनाय आसाय तंमरक ना फेलें खांके त बाक्सा काबनाय बाक्सा मोननाय आवरकनो जों फुनुगानो तै सरबसान परेवा तिनिन बागा संलासिना जतन हामबाय।